Okay. Uri mu karere ka Karongi. Bana natwe kuri Iris Rwanda TV ibirori byose tuje tukugezaho gatanu kuri gatanu bande nziza turayifite. Ku nshuro ya kane Wisdom ya Karongi Rubengera bakoze graduation yabo. Ni Wisdom School ifite amashami mu duce tugiye dutandukanye harimo Wisdom School Musanze ari naho hari headquarter, Wisdom School Nyabihu, Wisdom School Burera, Wisdom School Rubavu, Wisdom School Kabarondo, Wisdom School Rwamagana, Wisdom School Rumbe, Wisdom School Rubengera, Wisdom School Nyamasheke, Wisdom School mu duce twose tw'igihugu tugiye dutandukanye. Abana
ko batasoje. Genda inyuma y'abandi. Kura graduation y'abanyeshuri ba Wisdom School. Yes. Mu karere ka Karongi aho bita aho bari gukora graduation abana baragiye amashuri abanza Rubengera meza bari natwe live gatanu amakuru yacu kumeze kugira bitara mutagasi kwa bitandukanye no ku Iris Rwanda TV komeze cyane live gatanu cyane aho bari graduation ya Karongi bita Rubengera cyane kandi ndabafata amahoro bana kusaka Iris Rwanda Eri cyana kikuyemo nifatira ka video gato ya hano ni muri background ya bandi stop na ongera utangira turi Rubengera ahagiye gukora graduation muri Wisdom School aho abana barangije icyiciro cy'incuke bagiye kujya mu wa mbere ndetse no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Ni Iris Rwanda TV ndahabaye message ngugu uze kubana gatanu kuri gatanu.